Kumbasan Ngut ki Khynnah Samla jong ke jela Meghalaya kila syajit pani Shim Bynta ke Youth World Championship Arhajar Arpuar ka banlong naduk ka kendai terik haduk ka Arpuai terik unailar Arhajar Arpuar hakula Lampur Malaysia. Kinong peniyat berkentup yo ba Angel Sun kum international referee uba Eddie G Carboni kum team manager but kinong Shim Bynta glai kenduk yo menteri rang ba ke jela konrad ke sangma has catriat hinin kisngi haswa baken mi banlet chukula Lampur. Kini kisan Ngut ki Samla ki kentup yo ebres lingdo khat prasnem ke erta ha ke jinglek kai ba 20 kilo u bandsman war kilo khat sansnem ke erta ha ke jinglek kai ka ba 20 kilo kana phi lawan bet nong spung khat sausnem ke erta ke jinglek kai ka ba 20 kilo ka Mary Christine Riang khat sansnem ke erta na ka Bynta ke jinglek kai ka ba 20 kilo but ke Zenia Alfonso Riang khat lai snem ke erta na ka Bynta ke jinglek kai ka ba 20 kilo. They are selected for 8 participants. But 3 of them, they cannot go because of the due of the lack of the documents. So we cannot get passport. So now we are going for the athlete of the Muay Thai championship to be held in the Kuala Lumpur from 9 to 21st of the August 2022. Bynta pan ini pe ke jung dong ceman ke sebenarnya Shillong.